Assalamu alaikum Oşqovar'dın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяккер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Токтоп айтканда Тажикстанда турабыз. Тажикстанда мына өспүрүмдөр, жакшы өспүрүмдөр сатылат экен дыйкандардын колунан сиздерге маалымат жеткирип бөлүшүп өткөнү келип калдык. Бизден алыстабаңыздар. Мына ээсини сүдүрөм деген бир жакшы эки өспүрүм чыгат, бул чыгалышта. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Den sol жакшытар жакшыбы? Өспүрүмдөр сатууга коюлду. Бул чыгарылышта ошондой эки өспүрүм чыгабы? Биринчи номердеги ушул. Биринчи номердеги ушул. Эркек тай ошондо булар. Экөө тең. Жашы кандай мунун жашынан? Жаз келген полторашка да бу. Жазга Күзгү. Күзгү кандай болот? 2 жашар болот. Күзгү 2 жашар болот. Азыр кечки тай да бу. Кечки тай жашынан өтүп атат. Пародас Будион деп келген. Будион деп келгенби? Будион деп келген. Каяктан бир Россиядан келди, же ошол жерден эле? Ростовтан келген. Ростовтон. Базыктар таза. Базыктар таптаза. Будион, наракайым секен үстүлөрү кандай? Азоо минилбесе керек, э? Азоо минилели. Жеп ичине ден соолугуна жооп берилсе керек буюрса. Ростовтон Будион деп келген. Бул минилип та үйрөтүлө элекпи? Жок, минилели. Нерге коюп туруп кичине тишин ачып койбойлубу эми? Ne uzaktan yakından görген görүүчүлөр бар. Tişini. Boyu kança çıkıp olatan? Boyu bir 55 çıkıp kalsa gerek. 55'in te gerek. 55'in te gerek. Bıçı, müçönü berip duruyor öspürüm yolunda. Kilçke koyulu bağlı. Yok, kilçkesi yok yani. Agen adam. Mına seken bastırıp mına da arka çatka ayaklarını göröylü. Jaksa baylanış astarına yesi menen birinci nomerde Budyon paroda oldu. Emi Budion'un bağısı kança birinci nomerdin? Budion'un bağısı Jеңil 2000. Bazar bağısı? Bazar bağısı. $2000. Bizden alыстабаңыздар туғандар. Birinci nomerde Budion oldu. Dağı ikinci nomerde bir dağı жақшы өспүрүм çıkmakçı. Like basıp koyuңuzдар. Buna bıçımı kayсы biri жақса ээси менен байланышып өрөсүздөр. Bizden alыстабаңыздар. Экинчи номердеги мына жерде качканы байкаңыздар. Өтө бийиги сындуусу, күчтүүсү чыгат экен экинчи номердеги өспүрүмдү көрүңүздөр. Жақса байланышасыздар. Bir bıçımdı, sındı, bir жақшы izlesеңіздер баш кабактарды көрүңүздөр. Жақсы Абубакир менен байланышасыздар. Көрүңүздөр. Абубакир жашы канчада мунун? Жашы жаз 3-кө чыкмайды да. 3-кө чыкма, бышты чыкма. Эми эсе быш деген да бул, а? Ооба, эсе. Өтө бою бийик, күчтүү, жакшы, сындуу нерсе экен. Bunun parodası kандай? Bu kayaktan gelgen? Parodası mı? Rusya'dan gelgen. Rusya'dan gelgen. Bu hem kişine tarbasa da koldan gelişince tartışık hareket kılaylı. Rusya'dan gelgen. Boyu kança çıkat? Boyu 75 çıkat, 70 ölçü olabilir. 75'ke varıp olar, 70'ten öyle. Bu takal kalkılı eken ha? Takası yok. Minililek mi? Azo mu? Yok, minililek, azo. Azo. Hem bu ceviz kanday? Cevizden soluğu. Teride turat ha buyurursa ha? 70 ölçü olur. Kılıçka koyulmadı. Kılıçkası var o, kılıçkası Basidon. Basidon. Basidon çıkat ekan de ikinci nomerde. Cevizini teni başına çok verilet buyursa. Maşinanı ötkörürelim. Narakayım bastırçımdan da arka aldın işte görbeylü. Köküröktörünü, uzunluğunu görünüzdür. 70 ölçü olat ekenizler. Kızıkkanlar baylanışasızlar. Kaytarım kıska tartaylı. Maşinada ötüp etsin mi? Güzel. Bu kameraga videoga kelet ko. Yeme bu Basidon'un bosu kança ikinci nomerde. Şunda to'xtatib turup. Parodası boyunca takma malumat yok. Parodası boşta takma malumat yok. Rusyan qaysi yerden gelgen жылкы? Şu Novosibir'den gelgen. Novosibir'den. Bağısı kança bunun? Bağısı 5000. $5000. Kemi var? Süleşiler bolat. Süleşiler bolat. Nomerler kança menen em? Nomer. Rusya nomer. Rusya nomer. Bulaverat. Qanday bo'lsa nomer bormi? Qo'yiladi. Var, qo'yiladi. 996 milyon.
Plus 996 311 311 97 78. 97 78. WhatsApp numarada ekranga жазып калтырайлан да. Onda sodağını versin. Biz çıkarılışız düşünü menen Jinx tugandar. Baysedan boldu. Salamatda kalыңыздар.